Shalom bakunzi b'ikiganiro cy'ijambo ry'umunsi. Imana yacu yabwe icubahiro ku munsi mwiza yaduhaye. Dawudi yaravuze ko aravuga ngo uyu ni umunsi wo kunezerwa no guhimbagwa umwami wacu yaduhaye. Kuwa vyose birakunda shime umwami. Reka dufatikanye nawe gushima umwami tuvuga ngo mwami izina ryawe rihabwe icubahiro. Niyo yabikoze iyo nyine. Haleluya. Nta na kimwe ntakundi byo nimwe wakoze. Kuwa vyose bigakunda yibwire ngo warakoze Mana nushime. Reka dusanganire nawe rino jambo kuri uyu munsi wa none. Haleluya. Mwebwe muhora mudukurikirana, mwebwe muhora mudusengera, mwebwe muhora mudushigikira. Mwami Yesu abahezagire cyane gose. Abatwandikira Imana yacu ibaheze umukisha mwinshi. Ejo nabaganirije ijambo ryo kuba maso. Uyu munsi ndabwira ibintu bitatu tugomba kubera maso kuruta ibindi bintu byose. Reka n'iryo jambo ry'Imana tuganira uyu munsi wa none. Ndavuga ibintu bitatu. Dusome mu gitabo cya Yobu igice cya 11 umurongo wa 17 haravuga ngo kandi ubugingo bwawe buzokwaka kurusha umurango w'amashoka naho hoba mu mwiza hazomera nk'umuco mu gatondotondo. Reka mbabwire kino kintu bavandimwe bakunzi b'ikiganiro cy'ijambo ry'umunsi. Ibintu bitatu ugomba kubera maso. Ijambo rya mbere ubugingo bwawe. Bera maso ubugingo bwawe. Ubwo bugingo bwawe bubere maso. Ubwo bugingo nubwo igici bene data ubugingo burahenze. Ubugingo burahenze. Ubugingo nibwo buzobona Yesu. Ubugingo bwawe nibwo buzobona Yesu. Yobu yavuze ngo Yobu yavuze ijambo ryiza ngo kandi ubugingo bwawe buzokwaka kurusha umurango w'amashoka naho hoba mu mwiza hazomera ko muco mu gatondotondo. Ndakwifurije kubera maso ubugingo bwawe. Mu gitabo cya Zaburi 103:4 haravuga ngo agacungura ubugingo bwanje tibuje mu mahonero. Imana ikurinde ku bugingo bwawe bwoje mu mahonero. Ngo yaheza ngo kwambika imbabazi no kugirirwa neza k'igitsibo. Imana irinde ubugingo bwawe. Imana irinde ubwo bugingo bwawe. Ndagusengeye ndagusabye mukundwa uri kuranumviriza. Ni mu by'ukuri ibyo ukora byose bikore mugabo ubere maso ubugingo bwawe. Ubere maso ubwo bugingo bwawe. Hariho umunsi umwe haleluya ubwo nibwo tuzoserukana imbere y'Imana. Uyu mubiri twambaye uyu uzobora uzosubira mu gitaka niho wavuye ariko ubugingo bwavuye hehe? Bwavuye ku Mana niho buzosubira. None ubugingo bwawe umeze gute? Ni gute uri kurakoresha ubugingo bwawe ubere maso gute? Dawudi Salomo yaranditse mu migani ya 4 umurongo wa 23 haravuga ngo ni umutima wawe kuruta ibindi bintu byose kuko ari mu by'ubugingo bidedubiriza. Rinda umutima wawe kuruta ibindi bintu byose. Reka kugaburira umutima wawe ikibi cyose ubonye. Ikintu cyose wumvise kitari cyo ugaburira umutima wawe. Reka rinda umutima wawe kuko arimwo iby'ubugingo bidudubiriza. Haleluya. Umwanditsi mwiza cyane Paulo yaravuze ijambo ryiza hejuru yo kubera maso ubugingo. Yabwiye Timotheo umwana wiwe yabyarije ubutumwa bwiza. Timotheo wa mbere igitabo cya mbere cya Timotheo igice cya mbere igice cya 6 umurongo wa 11 yaravuga ngo ariko weho umuntu w'Imana wamuhunga ibyo ariko ukurikire kugororoka no kubaha Imana no kwizera no rukundo no kwihangana n'ubugwaneza. Wame ugwana intambara nziza yo kwizera ushakira ubugingo budashira. Haleluya. Ubwo wahamagariwe ukwatura kwiza mu maso y'izabona byinshi. Wame ugwana intambara nziza yo kwizera ushakira ubugingo. Bera maso ubwo bugingo bwawe. Haleluya. Hari ibintu biza kuguhiga, hari imyuka ikurondera, hari ikintu kirondera ubugingo bw'igiciro buri muri wewe. Haleluya. Salomo yaranditse ijambo ryiza aravuga ngo nta kindi uyu musambanyikazi arondera ngo arondera ngo ubugingo bw'igiciro. Imana igushoboze kubera maso ubugingo bwawe kuko Satani arakora hasi no hejuru kugira ngo ubugingo bwawe butakaze yonone ubugingo bwawe. Muvandimwe mukunzi haleluya. Rinda umutima wawe kuruta ibindi bintu byose kuko ari mu by'ubugingo bidudubiriza. Kuko ubugingo bwacu nibwo muzabona Imana. Ikintu cya kabiri tugomba kubera amaso ni igicaniro cy'iwacu, igicaniro cyo mu rugo rwawe, igicaniro haleluya kubaho ubuzima busenga, kubona presence y'Imana ku buzima bwacu.
igicaniro. Reka dusome mu gitabo cy'Abalewi igice cya 6 umurongo wa 12 havuga gute ngo nuko umuriro ku gicaniro uze wame wake ntuzuzime, umuherezi aze wame awucana awurunde kwinkwi uko bukeye, aheze azinduge ku ikimazi cyo koswa acosereze ibinure by'imimazi bishimwe, umuriro uze wame waka ku gicaniro udahengeshanya ntuzuzime. Bera amaso icyo gicaniro muvandimwe, bera amaso icyo gicaniro. Bano bahungu Mose yabwiye baranjanya cyo ku gicaniro, igicaniro kirabazimana ngo baja kurondera umuriro ahandi mu byo utagenewe, bazana ubundi muriro hanze, uvuga kuye hanze. Imana yabiciye aho nyine. Bera amaso igicaniro cyawe, bera amaso igicaniro cy'urugo rwawe, bera amaso igicaniro cy'iwawe, bera amaso igicaniro cyawe. Muko mu gitondo uko bukeye imenyereze kuzana inkwi niki ni amasengesho, inkwi niki ni ijambo ry'Imana, inkwi niki ni indirimbo, inkwi niki ni ubuzima bw'amashimwe. Haleluya. Bera amaso igicaniro cyawe tikika kuzimane, kuko abo cyazimane baragize ingorane zikomeye. Bera amaso igicaniro cyawe. Icya gatatu ugomba kubera amaso nico Imana yakuvuzeho. Urafite isezerano ry'Imana, hari icyo Imana yakubwiye. Haleluya. Hari icyo uvuganye n'Imana, siva kwa Mungu. Bera amaso icyo Imana yakubwiye. Reka mvuga umuntu umwe witwa Karebu ngo bamaze kwambuka bavuye kuri Yorodani, ngo Karebu umunsi umwe ngo bataramenye na Yosuwa, Mose ngo abwira aramuvugishwaho, aramubwira ngo nimwashika muri Kanani ngo azaguheza umusozi wa Heburoni. Yosuwa aramwibagirwa, Mose naho aragenda aramwibutsa ngo Karebu we wibuke icyo Imana yavuganye natwe. Reka nsome umurongo wa 12 igice cya 14 umurongo wa 12 mu gitabo cya Yosuwa. None rero n'ukuri ya musozi uhoraho yavuze wa Mose, hari icyo Imana yakubwiye wa Mose, teramira icyo Imana yakubwiye. Muvandimwe, nutagiteramira urashobora kuzava muri nosi warabwiwe isezerano ariko ritariko rirakora. Teramira, bera amaso icyo Imana yavuganye nawe. Umva, peza wa musozi, uriya musozi uhoraho yavuganye naje wa Mose. Ico gihe wumvise ko ari abanaki kandi ko bafise ibisagara binini bizitijwe inzitiro z'amabuye. Kumbure uhoraho azokumwe naje ndabaneshe kuko yambariye. Maze Yosuwa ahezagira Karebu mwene Yefune amuha Heburoni ishavu ryiwe. Nuko Heburoni hakika ishavu rya Karebu mwene Yefune umukenezi nabugingo n'ubu, kuko yakurikiye uhoraho Imana y'Abisiraheli muri byose. Ndakwifurije kubera amaso icyo Imana yakubwiye. Hari icyo Imana yakubwiye, hari icyo wavuganye n'Imana, kibere maso. Nutakibera amaso umuzukuri hari igihe uzava muri mu buzima kitaragushikira. Umudamu witwa Ana yabaye mu rugo imyaka 80 nini ngo yimaze mu rusengero ngo yisonzesha yinginga Imana, ngo umunsi bazanye Yesu ngo baje kumuhezagiza ngo abwira Imana ngo Mana we n'uyu narindindiriye none ndekura nariteramiye isezerano ndaribonye. Haleluya, sifa kwa Mungu. Ndakwifurije gutaramira isezerano Imana yagusezeraniye. Urafite icyo Imana yakubwiye, uryamye urota teramira icyo Imana yagusezeraniye. Ngusengera. Mana yacu, hari ibintu bitatu tugomba kubera amaso ubugingo bwacu gicaniro icyo watubwiye. Turakwinginze nudushoboze kubera amaso ibi bintu bitatu Mana. Mbere maso ubugingo bwacu buzo kubona. Sifa kwa Mungu. Mbere maso gicaniro canje, mbere maso icyo wambwiye. Ndakene kuba maso sinje mu mosha. Urakoze, icubera kibi cyawe uhezagira uri kurankurikirana mwami. Umuntu uri kurankurikirana igicaniro cyazimye gisubire cyake, umuheza imbaraga zo gusubira kandi kwatsa Mana. Arafite isezerano umusezeraniye mwami, n'umusohorezi cyo wamuvuzeho. Haleluya, n'umuheza imbaraga zo gutaramira ubugingo bwiwe. Urakoze, icubera kibi cyawe mu izina rya Yesu mwami wacu. Amen.